Yar, Yar. Yar. Cik dek mah. Yar. Apa Har? Tedung melolo. Ya ada nara. Beda apa Har? Ini kata jahit penting. Dek merempakan beri roh Yar. Kutang kok lemari ngocak kaki Har. Kakek cek paham gampang lebur ke tang selok ri ya. Tang selok ri mari tabur sahajian. Tetin bi kaki pekeluar apa njak ji ya? Yen je Har. Sejak yang kedua selo ingan ji ya. Dek apa nah? Tak muncan kakek. Cek ring hari mau napolong maso banyan orang pada kena gulap ke mata. Dua apa Yar? Pijek talpos ya. Aji ya. Cek gen beda Har. Nuntang embang keren lambe Har. Antai rambut ji ya. Apa ti rambut ji ya? Saya kok cantik rambut ri Har. Kakolek tak miti boleh ke obu. Leji cocok kangko sehari malah. Saya kuat temu Har. Iji apa? Marah pak keluar. Allah Har bi kok teh cuba lemun ri ya. Repot kakir. Pakun belukit pelambe. Har lah mulai bayar. Ada bingko teh cun. Har ki bah karo kening-kening kafir mau sopan nepes ri ya. Mulai Har. Dek kunan kok dena. Lah kok mulai Yar? Siapa nelfon hari? Kak Tuhan, dapat eh. Lo, iya Kak Tuhan. Bade di emet. Pada jalan dari kon Yar eh. Anu apa kon mau yar? Apa? Cek kena bersalon Yar peberi taleme bagi. Aduh, cek nganji ya kakin tar kon mau yar. Cek Roma benya. Pagenar Kak Tuhan. Lah denara. Oke. OTW Kak Tuhan. Yalah ya. Dan to si Roma. Di mah Kak Tuhan. Tojo kan penyaman. Jadi maungku Kak Tuhan. Akhirnya burung ku apa nya? Itu terus tahu kelung kok ingan apa bareng. Menjanjian na dek penem karo ken betot to. Tina tak apa-apa. Ben-ben tibi bingko. Kalau cocok sama mata. Ikala ya. Iya Kak Tuhan. Kopi minum ya? Ya. Engan ria Har. Ini ku Kak Tuhan. Bicara beli ker. Ya mon kaken de beli kake pada. Ya sebelum Kak Tuhan. Kok yang terus tahu kelebihnya betul ya apa? Iya mon kelebihan aja tak ada Har. Kencoman. Mon kake alako. Dah iya. Rezeki bakal datang di Bihar. Ya ba? Tak tujuan nanti. Hindi ako na nochin terus ba? Kelangkong ya. Bi kata bujara. Apa keluar berapa bi kaki Kak Tuhan? Ya mon kakake Har jalan koban kaki pelambe sesama. Beri na mode. Yang cuma yang kota anda Har. Mon di beban 5 juta. Ya mung saji yang kota andi Kak Tuhan. Nama dimah. Jabah repot nengko kaki Har. Bingung kok saya nyabah harga. Dai iya Kak Tuhan.
Betul ya. Mung ibeli oreng, ya pas calmot elang ka tuan. Mung bi kaki jual kangko, kaki perlu bila bay, angkui ka tuan. Oh, ya mon beda kesepakatan dengan dia har. Mare deh bay, mare kislek kisan. Andi berapa guys dia? Iyang ko ya mung hindi na andi ka tuan, 1 juta. King tada boleh lang, jada boleh Roma tada lang ka tuan. Di ning 1 juta yari. Pare podong ko har. De remat ya. Imara lang ka tuan. Angkui mung kaki perlu bila bay. Gila tinahar, hari kan polang gagaat ke har. Oh iya. Jual ko har ya. Ah, bing ko beli ya. Ilang ko langsung mo ka tuan. Ya ko pin ko dulu. Lalawis, langsung ako. Langko ka tuan. Ya. Yala ya. Ganto sa Roma. Yuk kini lagi na beto. Di mo masih gantang tayo. Sip. Kening kaltata. Ako apa har? Kaki ka tuan, pabila. Wala. Ari iya saya suruh kaki beri no pakun. Bilang ko nyoro. Pwede rumah kaki ka tuan. Chan suruh osong mereka datangan PC. Ko tak nyoro jihar. Sige nga nang ko. Ko nyoro kaki alak ko. Mari oleh rezeki. Kenya, itang benta tak pertaja. Tentu man kaki alak ko. Daya. Rezeki bakal datang di bihar. Oh, tatin ko bi kaki ari kin kalakal. Yan jahar, takal-takal man nga nang ko. Si orang kaki sadar, engko jual beto. Ku tak mungkin sumpah mengko jual berlian pah datang beto. Aji nyaman akal-takal. Oh iya mung day emang lo ka tuan. Kok sosokan dari malam apakun bay tak kedatangan PC. Kurun ko honor ya boden repelas. Oh sora, janji lempu. Mau tak laku tak kira oleh PC. Karo ken badan ramping pulong kapi sayoso. Oh iya mung day ka tuan. Lepa beli bay bingko betul. Itang PC pa beli aki. Pesan kake. Cong, Sofi, Apa bang? ya keluar dulu. Iya bang. Kakek gila ke Roma ngincem ABC. Perlu berapa kakek? Sekoni bang, ini 500. Ya reh.
Puh, banyak gelur ya bang. Lau wis lakala rah. Ben pole benitang pese dia. Aji pese na bahar nyerawat tang ke kaki. Tapi banyak gelur ya bang. Lakalar cong. Tapa bahar sandi otang ke kaki ja abita. Lang kepet tebi kaki. Iya bang. Kali budi naria, mon mau tang ke oreng ling celing kelu. Mon oreng tak apa teser. Lecek ki beri. De badan pikir na kaki kingser. Yo wis engko ki mole kelu. Iya bang, kelangkong bang. De pada. Sofi. Bibes bisa berarti Sofi kak tuan. Derem kaki har. Tak enggak candi otang kaki. Rokok 2 cong. Rokok apa teh? Biasa. Ya teh. Bapak tak teman nelpon. Nelpon. Oh iyalah kalau nelpon. Muka bapan kaki cong kok partaj. Siapa sih tak kenal ke bapan kaki? Sam Lawi, sendik tuku ya dan cara. Maki kol telok malam muka cong. Kentor kata. So koson bi terlebih. Tuh masalah. Koki lanjut ah. Catat cong. Tak langkong spor teh. Ya jatuh na kaki lah banyak. Keng tak partaj kang ko kaki cong. Cengko ni benih ketoron nareng lain. Catat keluh. Laku bingko ay bajarah. Tak bapak tak anak lepas dah. Cek ning sekuni kak tuan. Sekuni. Tak habis pikir kau kaki har. Beri je. Sofi ntar ke Roma. Ini cuma pese ke bayi ngolak. Pola na pereng itu kun tak ada kapi. Kak, beli rokok kak? Rokok apa dah? Sebenarnya wah obat. Mau tak bertanya bang. Kutip. Hari apa kak? Aja karo apa? Jangan dan. Mak celai tak ada kak. Ada apa cak mau lah kak? Ada model lah dan. Pada mandap sih kak. Minjat goreng kapi. Ada apa cak penta kak? Mau terus dia kak bangkrut kak. Ku tak mun pada ngerti dan cereng tacik ngerti sekali. Siapa yang tahu kak? Banyak dan pertama di bahar uang kok saya. Sampai berapa utang kak? Berdengar petong atas belum mula telo ebu 500 rupiah. Wes dan lemah garing lain boy. Oh iyalah kak, langkong ya kak. Ya. Pas dek rem. Masa kau punya tangan setara meter setang ke kena. Mundai malu lepas tak jalan. Assalamualaikum. Salam. Kaki cong. Tuju.
Namo apa Jong? Iya kopi rin kedua eh. Tina sa pora na. Umi na jalan na. Enggak bang, kok tak ngopi. Oh. Kok sedena king andi perlu bang. Perlu apa Jong? King terus cemin cuma PC. PC. Tina sa pora na. PC berde dalam. Kan kok terwatanya kan lu. Kebaya apa bi kaki Jong? Jua bang, kebailak ngulak isa na toko. At nolak. Iti na Jong ya benikan jeremy. Diti kaki saja ke toko dari pelamba. Tada online na. Menoleh tak ada bang, sebadi otang oreng. Otang. Siapaan sih anti otang Jong? Banyak bang, terutama teh bahar juga. Bahar. Beda berapa Jong? Mun sengko enggak, petong atas belum pulau telo 500 rupiah. Bahar ya. Oh. Tidak ya Jong ya. Kau tak beri na setia PC ke kakek. Kakek lah mulai kan lu. Buka toko na. Sebeda jual. Diki kabar na bingko. Derma. Iba. Yo lagala. Mulai. Langgong bang ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Taruh karuan bahar. Lamba moyar. Saya tangga sama lawi. Ya anak pere bahar. Duki telepon. Pese sebagai kakek jahar. Potra pole bi Sofi. Kebaya modal. Mon bi kakek tahan. Nang kuya apa si modal lah. Nang kuya daun. Tak mungkin. Jangan kok kakek repot har. Menyerah otang ku andi. Soro malebeto. Makita aku na. Kau tu setia makita andi. Oh. Jadi ini peta soson pa katuan. Masa sa juta papas ah. Sa tangutang ning sekuni. Pabali ya. Dari tahun berapa kakek sa otang? 2,000 lekor. Oh. Surya kiar ke pak lekor. Setia 6 lekor. Uwe salah. Mari dati patian na Sofi dia. Terus pada mana si babator ya katuan. Ya KLB kakek. Tono pada. Tapi coran beri kaki ketika nguso sekecil langsung oleh rokok dari Dani katuan. Rokok dari Danir wah. Rokok tak ada. Jong. Apa ba? Ya ada nak lu. Apa ba? Terdapat lagi. Keluar ba? Melaki rokok ya. Marlboro. Ate. Iya ba? Lala makatuli. Tahunan. Pela ka na. Siya kalau pai, soson kala kake. Iya ba? Oh, jadi na beri ro kaki nyoro Dani mulai rokok katuan. Melang. Dania beri ada iya. Kok tak habis pikir boleh ke kake har. Miki pertaji kake keberengan dia. Mun kake pertaji ke selain Allah. Sirik guru na.
Jadi murtad kakek. Cuy, yang kau talong polong na benreng murtad. Kok mau lihat har? Kak tuh anda dah makan lu sendiri mulia re. Semua orang teritan dia tak bisa nolong kok. Sambil son dia. Semua orang aku angkat tangan bos ya. Kok mau lihat kakan dia. Masa aku murtad merken betul ya kan? Raja ya Allah. Masa aku murtad hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Allah.